o a hlolwa pele ga fetša go hlolwa then morokotlo mo tsara ka swanela ke se a ka swanela ke se re gona re ka kwa ge ba modile re na le pampišana tša dingwalago tša tlou tša baroka then pampiri le ge moroka e ngwadile ka consultation motho o la ga tšwela kontle re mo hloma ka tšeo ene a kere taba ke gore go no le morota ka no tla e gore gare ya fisha ena a fore a gore a re nyingi ka ngwana ka nnete ge ba go hlotse ina le taba man ka mogare it's more or less ke la ke buletseng ka re moroka o re ga go fetša consulta motho then o a tseba o shota ka eng le batho le bona ba bolele motho a se ka re ke opa ke tlhogo gane bothata bo mo letolong ke yona e gantši e re ba le bothata ka re batla ba re mongaka ga a bereka ga botse mara motho a sa fa moroka taba ya nnete e kry go fika no rona ke tshwentse ke sekete se gare malo ba re tlhagontšhanonyane ye tshwentseng batho for 30 years wa nkwa morota purupuru ka mogae e phutma ka mogare ga o tshwentse motho 30 years na re kry ka tšatši le le teng re tlile le moroka fela re no yepololang mo yepololang ka keno yepololang bjale ke re sekhukhune ka bophara le naga ka moka le magoši re tlile re fa re felegeditše moroka gore ba dikobo di magetleng bana ba ba sa kgone go ka fihla mo morokaleng moroka o ba lateletše consultation ya rena ke 300 fela bana bešo makgolo a mararo watla ra kgone moroka go bona gore o tshwenya ke eng then le tlo kry-a nako ntle jale ka mokone ke swere body butter ke swere ora ke swere fomba dishipe di tlabe swere ke nako ntle wa tsore ke dumang ke duma gore batheletseng ke bana go botsiša motlho monna ke botsišitše bona ba nyaka go kwešiša se sengwe a ba botsiše man batheletse nomoro go tsena ke 071 333 ke mokare go tope go nametša lefoufela SKFM mkonišo le se ka tshwenyeganne la tla la re moroka o kae o gona le yena le tlo no botsiša fa le botsišang gona go no jale ke nako ya mkoni fa dumela le kae le a kgatha emang ga botse mhlompele le kae ke rena bana gelle ba bararo motlhomo go tlo nyakega 900 ke lapa šile le tlo lekola a kry-ako mhlompe go putšiwe botse hle a kry-ako batho ba di utsiwa tsa keng ba tshwenyega mkoni ba hloka go hlakodiša ke nna abuti ke sesi gape re ba bararo moroka a ka re thušana ge ba le ba bararo ba e kae le family consultation ya bona ga e sa tlo ba 300 yo ba tšea ka 500 morota e ba kore ke ka mokgo ba barile mogaunyana small package ga e sa ba 900 kare ba tshwanetse ba bararo ba re bantšha 33 bjale moroka re no motheeletši ma le gona a theeletše ge le le family le ntšha 500 kudu ka gore ye mo le gale o na le tša gago ditaba ye mo le mo na le taba tša go ge ba tsena moroka a kgone o tlo ba phekola ka moka ga bona mara ka 500 ranta fela a fokoditše e langwe 400 ka baka la le yena ke motho ka mokgola moroka ke motho o mo wa mogau o re ga o kwela batho bohloko bušela ba le ka tsela a rate tšhalete ke santse ke dule kgausi le yena ke mmadiši ao a kwane nayo Good FM re batšitše ke rena bano re ka kwa go lena ke mokoni moroka o sa etla mara botsiša go fetše o lekolo go na le ya dihlare gape ka morago na o nya go tseba seo a re le sa le gona alright motheeletše re a lego moruta it will depend kore yo ya ka bolwetši ba ga gore ke bo bojwang ke ka mokgo moroka o tlo ba fa ditaba ga botse bona ba goroge ba tswe ka makatana mane kgole le kgausi ba lokišitše bophelo jwa bona kare sešo se ba ba mongwae moruta ba sekana ba go ganelela ba re kotse ko ene ene o sa etla moroka o tlo tepolelela fa go 98.7 071 333 lena ke go tope o ne o boa mahlatse man o ne o boa mahlatse go bolelela mokoni wa tseba keng dumela Good FM radio age
ke re na bana ka kwa go lena aga go se ya mapele ba kopane leng le motho go se bone go ba kopane leng ga botsebotse oh batho ba go se bone ba kgone ba fahlolla na ya we bona yeo inya ka morogo ke nana ke inya ka morogo mara mkoni go eo no maitemo ke le bogile ntate ga gara re a leboga motheletši wa rena wa Sekhukhune FM tše ka moka tšeo le tlo tla moroka o tlo le thuša ka tšona mogala ba gajo ka re ke mang gore ke sefane mogala bona ke gagara kgagara o tlo thušega wena goroga ka ke mo ke re itlang ka makatana mane le tlhole pele le le ba le phetheledile ene kudu ka gore a tsa re mokoni go na le taba ya gore motho a ka kwešiša gore ba re batho ba maahlo ba ba fahlolla ba re batho ba metsi ba ba rielang go lebelelwa go ba go hlolwa go botlhokwa gore ba kgone go tsere matlho a ga botse mona go šala go le so go riegileng it's good moruta o mo tabeng the excellency professor o re ga a consulta motho motho mo leng go ga di-docteng the doctor they examine the body first before ba tlontšha dipilisi gore a die motong ka mo go professor go jalo re hlola pele ka kua setsong ba re mona moruta mona gape mona mo o ka re mona wena a re go lebeletse mona ke tlhago ya go tleng o itseng ganteo ya go tshwenyege wena a re go lebeletse re bona o ka re ke se tšeafa o kry-a gore ena ga re lebelela mogala ba modimo o sala o tla ke batho boloi bo bodile wena ba mo šira ka dilo tša dipuka kapa dipolpene jalo mara go botlhoka kudu moruta go hlola motho pele ya ke nyako topa motheletši wa mafelelo mo ke no modiro wa mahlatsi ke monka re bona Sekhukhune FM radio oui a re lotšheng le moyeng SKFM le kae ke rena bano aga lapa la bosi mamma boa gape hleng a re sa go o timetše aowa mamma he banna ganto a mo rekileng airtime aowi banna theletšang fa mo a hlahleleng ka airtime mo hlahlele mane motho o na le putšo ngwe e botse e bose mane o tsa keng katile ke nkgane moruta aowa mane motho o na le putšo ngwe putšo ke e botse e tlago ka kudu putšo e tlago mo ke e botse mokoni mane ganto go riegileng fa dumela Sekhukhune FM le kae ke rena bano bona bo ke go kwele re lebogile ya ke ikwele gore putšo e tloaga batho ye ke ikwele mokone gore e na le kago ka mogare e potšišo ke e kotwe mmago Sofiana o di tšeela wena o noši ngwanešo a o tšeele tata go boe ka thokole ka re di tšeela o lena gore ba kgone le bona le kgone o nyalwa nale tata go poena ga le gore a tla di tšeele ya gage e sego di hlakantšhele ya gago ele professor o rialo gore ngwanešo tla le ditšeeletšana ka go lapa le kgone o phatsimo wa tsa go bosiwang ka lapeng le kwana bona le papa le tlhapišanana o mongwe tšeela diaparo o mongwe a enela ka mona ntho e be gona kake le bana ga ba e lebele ba bona re mma le papa ba ratana ba tlo dira ntho ya mokutu ba ka se tlalele ge ba gola ke rena re fela re šitišang bana ba gore ba se ka tseba gore go diregang ene re gopola ga botse gore ko tsente kgolo e moroka a e dirang mohlomong dilo tše di jalo ka tšeo morero mogolo ke go agalapa
ga se go pšhatše ke go aga lapa moruta ke o bolela polelelo professor wa edina kwa mo a tswang gona ga a nyake go pšhatlela batho malapa o re tlang le ge malapa gore le tlatle le tswela ko ntle le lebeletse batho ba ko ntle lapa le bosi le tle le kgone go ipsina gante go ba re pinki lapa leng pinki lapa le bosi pinki lapa leng lapa le bosi ee a se nka ba re mekaola e bosi aowa sa ka ba re mekauberele batho kua pateng a go bolela ka gore pinki le lapa le bosi le mo di batana e tswang ka makatana mane ge tšaki le tlhaba le tlo kopana le taba tše malapa a na tlo tia le sego le tlo ba gona ka gae tate le mme ba tlo ratana go feta more than that sa o jwa motho ya nametse ke tokolosele ba reng ya ba ya emišana ke re ba re ka go tšwa go kitima le banna ba go kitima le basadi ba o nametse se sengwe jalo ka re o tlo hloka dibatana go ka bona metse moruta wa rereša motho ge re bona a tlhaka a kitima ka mo le ka mo a etswa ka mo a tsena ka mo ba fele ba re mojolo wa nyisa a go nyešene a batle ba kry-e dibatana batho ba tla ba kry-e lapa le bose mokone o ile go ba le wene nna ke riatso ke bona o ka re fa go tlo diega nto nngwe e botse gone jwana ka kudu le re nna ke sekeye ka thoko ke feditše go rekiša le morota ke le bogoi a o ba laela goreng tšheletša mfa nna ke le mokone ke re e tswang ka makatana mane ge le tšhanko le tle le kgone go khumana thušo go tswa go tloutša baroka ge di thušitše bomang di ka palela ke gore yang ge di thušitše bo mokone ba na le malapa a mabotse go bjala ka gakišile moga ka tšaka ka lapeng go bose go athelela o ntumeletse gore ke tlefa ke swere lapa le bose go no tsefa le ge ke tsena le ke sego go tshwana go tsefa allright